Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian sang puya Voina Assembly budget session nimina governorin House athua soichungalom thu soirotna motion of thanks pom ani Mizoram sarkar chuan thathar mars ni khat atangin middle school zirlaiten school le hostel anu theinan ro manna asiam sarkar lai pui chuan thathar ni khat atangin kum somruk chunglam te hne na COVID-19 vaccine petran don Prime Minister Narendra Modi chuan sarkar lai pin lo nei tu te khosak ti mason tumin thei to pachu thu soinon Assembly budget session voina House member lo ni to boral ta mi pahni suna hun manani nuwa House chunga zona panga chanani a lekha poimo pali House dokana pharani a nimina govnorin House athua soichungalom thu soirotna motion of thanks pom ani Zona le chan huna Chief Minister Puzoram Thangan Kolasip District zo phai panna kong chu tun hnaya siam tumna aumlo ti House rila he kong zo phai panna hi kilometer li ani a PWD National Highway Division 5 Thingdol Executive Engineer in kumsang ni som pakwa khan cheng nuai za mangin asiam ni in asoi Transport Minister Puti Jelan Pluangan Mizoram mi le sa ni loten Mizoram alir thean register thei ti zona changin House rila State dang mi le sa Mizoram chunga unregister za chetur chuan motor malte teya en chu avek angai dona District Transport in ten anen chuakanga remchang masabera zona zo tu pek atum thu House ril Mizoram sarkar in Manipur Tripura le Myanmar MST bus service tir atum din hun zona changin minister chuan Manipur sarkar Aizawl le Churachandpur bus service chungchanga dilna siam ani to a Manipur sarkar chuan Indorton remti na thelu tura Mizoram sarkar ti angin Mizoram sarkar chu na thelu to a Manipur sarkar atangin pompuina ngai chan me kani atia Tripura bus service tir chungchanga sarkar adina thelu to ani a COVID-19 tripuya wangin ma ala chak theilowa tuna hiam an lekha an ngai chang mek ni in a soi Transport Minister chuan Myanmar bus service tir chungchanga Ministry of External Affairs a lekha thelu to ani a ramle ramin kar thilani awangin tuna hian Ministry of External Affairs malak na ngai chan mek ni in asoi bok Assam le Mizoram ram resula chengte tana kong sang sanga masona kalpui dan tur voin khan kolasi pa soi ho ani kolasi DC Dr. Aizawl thangle na kai shuai soi ho na hian DC chuan state dangta ne na ram ria boina to ani changin in kalpona le ven himna chungchanga harsatna om thina hemi ba ka kong sang sanga ram resul ti mason nan ro mana siam atulani atia ramre chungchanga rilru nei tak malak atula a ho zong ai chuan zoi zoi malakin omzi anei jok ni a hria thua soibok soiho na telte hian ramri sul ti masona tura rotna sang sang tela khoma ziaka boipui turin bil khothlir BDO le vaireng te SDO civil te anruata an chanchin turpo an bithle fel ngalani amuna kalchidin ramri ti masona na rotna te anla khom zo thathar mars ninga ma in kolasip DC hena ziakin rotna te chu an thenanga DC hian Mizoram sarkar a thlen chhong le ang he huna hen kolasip SP puwanal fakaral te chuan tun hnaya bairabi bul zo phai le leta boina thendan te chipchir takina soya Executive Magistrate pu STL hmimoya kolasip DLAO point tundin huna zo phai le chevel borok omdan te soim borok thalo omlo thule aral monri thu asoiba ka bairabi north le south VCP te point ramre thil thendan ne zo phai din munte an soibok Mizoram sarkar chuan COVID-19 na darzelo nana in kai shwena asiam then khati danglamin khathar march ni khadatangin middle school pol nga tanga pol re zirlaiten school le hostel an lut theito don voina sarkar in kai shwena dan thanra ti chua chuan district headquarters sa te chuan zandar somle jingdar li in kara pon chu khapani a hemia tahan district magistrate ten thupek an chuang khathar ni khadatanga school le hostel lu tur middle school zirlaite chu thermal screening manga lo ending vek turan ni a hostel lu tur reng chuan RT-PCR TrueNet test red negative certificate hostel lu ma dar card samko paruk aire lovalak anne nge turani school education department in rom manale in ka shona siamte lukta ka zom turani district headquarters door hotel restaurant le sumdona mun dangte chu zan curfew tan hun bo boilo to ka hon theni anga hotel le restaurant na hian in ka shona man tur chu tourism department in aduanga nga khautaka zom turani ang damdoi dole petrol pump te ro chu khwa khirna omlovin anin hong theyang curfew na huamlo na khuwa dor hotel restaurant le sumdona mun te honsung changa in khwa khirna om tolovanga Aizawl municipal corporation huam chunga lirthein tan chok dan chu superintendent of traffic Aizawlin rohman na siam ang zela kalpui zoi tur ani Chongklai Village Council chuan Chongklai ram chung
phalna ommu mal manglova mi mal kota alu tamlu tuk chungai mo in aching fela ramzau tak ala let hemi chungchanga chongklai welfare association in thu chuan siam danin khozol le tuipu in kar ramzau tak champhai road le chevel mi sang sang te ram nei dan en felani thenan vc te kai shuna noya village coordination committee dinin ram en fel na thoni a nikum september thatop lama tang khan khotlang huapin natlang ko tranani a ni som pathum khotlang mi puin hatlang ko win tha sang kha chuang senani ram en fel tur hian vc minute bu kum sang kha go som seri pani atanga chui chho tan ni im khotlang ta na ram lak let ani thenan te na sang sang pali mangin mi mal ram sang sang te hi chin felani khozol le tuipu in karam chung champhai road chevela ringot hian mi mal ram zau tak trin zamun chuang chongklai mi pui ram atan lak let le ani a chongklai khoin thang khat dian zet lowatana an thengam to lo le mi mal ko ta lut to anga mi puin an ngai ram zau tak mi pui ko ta alut le ta ka wang hiam kuminatan heng ram lak let te hi lowatana theni a ram lak let lut zong hi cheng noi tam tak man atling ani Mizo engineering college ma saberni tura ruaman lunglei puk pui arsirama in sakzo vekto prime minister Narendra Modi an video conferencing manga February ni thum sangni sompakwa a honto chu mantangkai alani lo hemi chungchang chimbial chantu chuan Mizoram sarkar a bozuin an ngai vendeng ti chimbial chantu general secretary puarik arzomon pu chuan lungle kan correspondent thangming lena shila building engmo zat sakzo to ni ma se tuna hian apan na kalkong thoktu da chenna electric eng tuile thil dang te ti turalo oma rusa point project estimate an thailut wa ma se hi vo in thlenga ku thla kan ilova engineering college building sakzo to te chu lu alum lovin aveng tu mi pani khat dain omri tamai mai ni ati he engineering college bo se meki rusa chun en college engineering course tak tran ani thei tak lo point MZU Saron campus atan lo man lailok mai tur anga soite omni inung kan correspondent zone asoi bok tun naya longtrai district chung diltlang south khua vokdam lo te chun na lo thon ani lo thu LADC HNVT mithiam ten an soi diltlang south a hian tun naya vokdam lo nuala LADC executive member HNVT changtu pusang hulian amol chin chuan mithiam atira nimin khan doctoral mon pu chin za hovin vokdam lo the antigen sample ten la a heng vokdam lo te hian African swine fever emo classical swine fever emo anvelo ti fin fi ani LADC vati mithiam te hian ran vultu te chu ran en kol dan te zirtir khalin tamdoi an mamo tur angte athonin an sem ngala ran dam lo te puan en ngal bok doctoral nun pu chin za chuan LADC chuan ram dang nen ramri in trom thui takhaneya ram dang atanga ran lak lu chu dan kalani thu soin mi puiten an ran vula har sanna an nei ni chon LADC vet department chu an mani tran pui turin ain perengani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani sarkar lai pui chuan thale ni khata tangin kumsom ruk chunglam te hne na COVID-19 vaccine a petan don heba ka hian kumsom li panga chunglam nanna ben von nei te po pek telani dona voina New Delhi Union Cabinet meeting nei ani no Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar chuam vaccine te hi thonin ram chunga sarkar dam do in sing kha chunga pek ani don ati a ti lai hian mi mal enkol vaccine lak na tur mun sing ni chuanga chuan an manin an sian anga pek ani ang ati Vana Union Cabinet meeting chuan Puducherry President's Rule puanarem tipoka Javadekar soidanin Chief Minister Narayan Swamy abantak awang le tu party main sarkar na siamtum ma anlak lo awangin LG in Union Territory Assembly chu ti tobri arot atia Cabinet thutluk na hi President thonani nu Assembly hi thi ani ang atibok Prime Minister Narendra Modi chon sarkar lai puin lo nei tu de khosak ti mason tumin the top achu thu soinon voina PM Kisan Saman Nidhi Yojana kumni tlinna he thu hi Twitter kaltlengina soya pumodi chuan he scheme hian lo nei tu te khosak ti ol sam turam malak mekna na poimo taka thokani atia ramin to del turam malak na self reliant India campaign apo lo nei tu te chuan din hun poimo tak anlo chho to atia PM Kisan awanga lo nei tu viable chachong te nun phung siam thatani chuan mitam tak thinunga mason tura phurna apeni atibok PM Kisan hi kum sangni sompakwa February ni somni pli khan Prime Minister Narendra Modi chona honga lo nei tu te sumlak lo puina tur scheme ni in kum khata lo nei tu te hi cheng sang rukzel pe kan ni a voi khata cheng sang ni in kum khachungin tumthum poisa hi anakauna thunsak anni Chanchinthar cherti topna na tlang pui Voina Assembly budget se sona nimina governor in house at huwa soi chunga lom thu soi rotna motion of thanks pomani Mizoram sarkar chon thathar mars ni khata tangin middle school zulaiten school le hostel nu thenan ro manna siam sarkar la puichon thathar
ni khat atangin kum somruk chunglam te hne na COVID-19 vaccine petan dom Prime Minister Narendra Modi chuan sarkar lai puin lo nei tu te khosak ti ma son tumin thei to pa chhuat thua soinon chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani